ighatag haakon. Ito nga espada, waray sugad dito, ighatag haakon. So, kay ano Kuya Nuno nga diri mo ma-recognize si David as si David. Hini nga iya mga responses, hini nga situation. So, kay ano, para sa Kuya, oray Kuya ka-recognize. So, kung babasahon naton, 1 Samuel 17-45, nasa ring ini David, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's army." Ansya ini ang mga words ni David previously before hininga aton passage. Ganun kada si David. Pero yan na kailangan niyahin sword. Sa 1 Samuel 17 or chapter 17, kung babasahon ni mo nga to, David killed Goliath with a sling and stone. Sling and stone ang iya gamit. So ganito nangyari. David chose actually 5 smooth stone from streams. Then, han pag-approach actually ni Goliath ha iya, ginsling niya. So na-struck Goliath ha ulo, tidi, it knocked him unconscious. Then, ang ginhimo ni Goliath, ginkuha niya ang sword ang ginhimo ni David, ginkuha niya ang sword ni Goliath, ngayon ginutod ang iya ulo, and that kills Goliath. But what he uses to knock Goliath down is just a sling and a stone. Diba? Ang story ni David and Goliath actually emphasizes nga diri hiya about han kadakuhan size or an armor. But it talks about skill, courage, and especially faith. Grabe nga pagtuo. Kay grabe nin pagtuo ni David. Waray laban na nimo skill, ngayon imo courage, knowing nga imo kalaban, it's twice bigger than you. Tapos may sword pa. But because of his faith, because the Spirit of the Lord was on him, he was able to defeat Goliath. Naperdi niya Goliath, di ba? But di aton passage, kailangan niya ang sword ni Goliath. It's a bit weird or different right now. Siguro dara David is sa panic mode, no? Adiha panic mode. But it's strange. Hiya pamation niya kailangan ni David ang sword ni Goliath. Di ba? Nagigets ako niyo. Kailangan ni David ang sword ni Goliath. It's a bit strange niya pamation. And sword ni Goliath actually it hasn't done any good nga dakan Goliath. Tama ba? May nahimo ba ang sword ni Goliath haiya? Waray. Kung waray may nahimo ang sword ni Goliath para haiya, do you think it would do good ngadto kan David? Kakailanganon ba niya an sword ni Goliath? Do you think pag magtapo David pati Saul, madaog ba hiya? Di ba diri kay ano, si Saul may daniya 100,000 of armies. So outnumbered diya. Ano yung pagtapo da ato pagod na sword? Sa tingin mo madaog hiya? Di ba diri lumaban niya mga Philistines. Gamit niya ang sword ni Goliath. Do you think madaog hiya? Dako nga number nga iya makakaaway. So gintapod niya yan na ang situation na sword ni Goliath. And it's a bit strange nga mabatian ini kan David. Anon iya siring? You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's army. Ansya ini ang mga words previously ni David. Sugad an iya mga words. Pero this time, kung imo kikit-aon, bagat na siring ni David niya, I am coming to Saul, not anymore in the name of the Lord, pero by the power hininga sword. Di ba, bagat sugad na ito ang nangyayari. Bagat an iya pagtapod dito na han sword. So, how you end? Was there a time nga imo faith just like David wherein you trusted God wholeheartedly? Ito nga bugos nimo nga
kinasing-kasing nga gintatabod ang situation nga dakang Lord. Wholeheartedly you trusted God just like David. Ito ba nga sugad niya di. In the name of the Lord I can overcome this battle. In the name of the Lord I will succeed this battle. Or in the name of the Lord everything will be fine. May da ka ba sugad hito nga klasin pagtapod nga sugad kan David nga wholehearted? May ada ba? Kung may ada, maubay. Di ba? Maubay kung may ada. But, kitaon nato niya na, just like what happened right now. If ang trust ni David is in the name of the Lord, yan na, look at your situation right now. Maybe an imo pagtapod, it's actually in the same equipment niya kundi ang gintapuran ni Goliath. An iya sword. Bangin didto ka na han kanan kaaway natapod liwat. Bangin na swayed away ka na. Nawara naan imo pagtapod no. If actually the weapon of Goliath does nothing any good ngadto kan Goliath, sa tingin mo may himo ba ito nga dakan David? Of course waray diri. And remember remember that the sling and the stone na gamit ni David, the sling and the stone na gamit ni David, it knocked Goliath unconscious. Ano siya nangyari? But it didn't actually finish Goliath. Waray actually ito ang nagpatay kang Goliath. Ang nagpatay kang Goliath, it's his sword. Ginkuha ni David ito nga sword and it finishes Goliath. So, adihan ang kamatuoran in 1 Samuel 17:15-21. Goliath's sword, David used it to kill him. Ang sword ni Goliath, gingamit niya para patayon David. Imagine, ang sword ni Goliath, ang siyang gintatapuran ni Goliath. But it turned out, nga ang siyaan mapatay exactly iya. Di ba? Tapos, ansya, gihapon niya nang gintutuuran ni David. Gamiton nga nito ni David, sigurado ansya lito ito't mapatay iya. So, in reality nga, di rin na ba meta kon bagahi David? Nag-ibanan ba ang iya attributes like na nerve ba iya, di rin na ba ganun kakusog, di na ba niya kalakasan nga time? And reality actually, kasi hininga nga aton passage, David has won a lot of battles. Damo nga battles sa niya gindaugan, damo nga mga wars. Meaning to say, in terms of fighting skill, grabe ang iya na-develop. So kalakasan talaga ito niya. Di ba? So, ansya siguro ito, minsan na naton problema, no? Kasi we thought that our skills nga aton na develop ansaan aton pwede gamiton para makag-push through kita hininga aton kinabuhi, just like David. In this situation actually ni David hininga scenario nga aton ginbasa, this was actually the time nga kun diin bababasa nimo nga waray magtawag ni David nga dakan Lord. Nakatapod hiya nga aton skill niya. Adto pa lang nga ginaron yan sword, ibig sabihin niya madati ako paggamit sword. Actually, I don't want to condemn David ito nga pangyayari kasi maybe I would do the same gihapon, di ba? Ito nga scenario wherein ikaw damo na nga mga success mo na natagumpayan. You have developed a lot of skills kaya nangyayari dito ka na natapod. But in reality, it doesn't do good nga dakan David. So kaya anong man natin hiyaig, i-imitate no. That's the reality no nga aton kailangan or igpapander naton. Those skills, those wealth, nga gitatapuran ng mga tao yan na. Do you think kaya ba talaga yan naton tapuran?
Kung ato ni isipon right now, kilala ba niyo ang mga diskaya? Diskaya, Atong Ang, or name ito nga mga political person niya, ada yan na Senado. They are actually ungod, di ba? Mayaman, fullhan mga skilled people ito here actually. Pero kay Ana, are they at peace right now? Nakakaturog bahirahin maupay? Di ba? Diri. Affected nga niyan ira. Family. Because in reality, they have trusted actually nga money ngan skill. And that's one of the sword ni Goliath. The money, the skill nga may ada ka didto nira gintapod. Kaya look at them now. So waray problema kung yumaman ka, pero pakiana kaya mo ba yung mahandle? Bakit in a long run, di na ka naluwat tumapod? Gano ba kayaman bilyonaryo hira diskaya? Bilyonaryo hi Atong Ang? May naihimo ba ni Iramani yan na? It seems nga waray, kasi they are actually on a run liwat. Di ba? Nandadadlagan hira. So that is why you should know kung diin talaga nimo igtatapod ang imo pag tuo. What David lost actually was his faith, and he have faith. And that is one thing na di rin natin pwede kitaon or overlook nga situation. When faith actually lost, and doubt taga-arise. And that's the time nga mag-start ka to live on your own. So pag mawaranganin imo faith, and mga doubts nimo in life arise, you start to trust on your skill, kung ano pa nimo mga kayahan, and that's the time you will live on your own. And that's really dangerous. Kadi dangerous niya. And the third one, niya aton kikitaon, quality ano sa person niya pwede naton i-look up, truth over fear. Does he value truth over fear and kamatuuran? So kilala ba ni Hikuan? Familiar ba yung Zechariah? Zechariah, he's actually the son of Jehoiada. So diri ko na siguro story hayuan, story hayuan bugos nga story hini. Actually I preach hini last year ata 2024 if I'm not taken regarding hini. You know what? Zechariah actually he died telling the truth. So ang king adi it was Joash. Joash descendants na ni David. And may da talaga ginhimong ni Joash nga diri na maupay kung baga na corrupt na Joash. And God sent Zechariah para i-warn niya. So ginya ka ni Zechariah ang kamatuoran kan Joash knowing nga Joash corrupted. So ibig sabihin the possibility nga padayon niya ada. But he was not afraid to tell it to Joash. Ansaan karuyag signunhan Ginoo. So what happened actually here is si Zechariah, hangin niya kaniyang kamatuoran kan Joash, kinpatay Zechariah. He was actually stoned to death. So he died by telling the truth. And damo actually ito mga Bible character who are telling the truth. Yan, so nagpapaandar na ako na nak. And here actually aton passage, you'd actually see one of the craziest things ngin himo ni David. As in, medyo malala David ini nga scenario ini. Kung babasahon natin Kung babasahon natin na 1 Samuel 10 to 15, actually didi, ang nangyari, David command to hiya Gath
is a land han mga Palestino. Actually, the enemy han, mga Israelites kaaway. Pero dito nagsikhin, refugee, David. And not just only that actually, but kung mababasa niyo nga din, na-recognize kasi iyahan mga, na-recognize si David. Tapos ang mga officers, diri talaga malipayon niya adto